Imaksud sin pagtawa kon shirk mga tayo mudaa ka ma Islam dihilan ka to definition sin mga ulama ut tauhid. Long sin kaibanan law na taswiyatu ghairillahi billah. Amo na in papagsibuon sin manusia yan induraing daing ha Allahu Ta'ala pa Allahu Ta'ala. Bima huwa min khasaisillah. Kapag sibuon niya, induraing ding ha Allahu Ta'ala, ring ha mga piyapan dyan sin Tuhan Rabbul Alamin, insa kaula-ula, papag sibuon niya, iban Tuhan Rabbul Alamin, doon ha uno na parkala, amin tartanto, pa Tuhan Rabbul Alamin. Amo yad to inding ha mga definition, dihil kato si mga ulama o tawhid, apaliharan shirk. Ikaruwa, mga tay, mahuda aga Islam, daing ha mga pagdihil ta'rifan da isab sin mga ulama ut tauhid law na impagtakon shirk ja'lu syarikin ma'allahi tabaraka wa ta'ala. Amuin himinangkaw sakuto sarta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kaulaw limbangan mo intuhan mo Rabbul Alamin pagtag-ipunan. Lumawag kaw limbang papagsimuon mo, iwan Tuhan Rabbul Alamin, biya na sin mapagtawakkalan mo. In piya panjari, biya sin pagtawakkal mo pa Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Inyan parkala kasyirikan. Suway ini aniwan sin tiap-tiap na ngaku bariman pa Tuhan Rabbul Alamin karna in ini makamudarat hikakuhila sin ibadat mahinang mo. Arakala malawa in pahala sin katan ibadat mo bang in pagsirik mo yan labiluwa na bilang ding ha mga sirkul akbar sirik dakula patuhan Rabbul Alamin. In Allah subhanahu wa ta'ala nagparman sa Quran na mahamulliya hangkan nasuway tud aniwan na to mga parkala ini mga tayo muda aga ma Islam sabin gu sin kangian niya ini dakula labi in laggo daing hakaibanan pardusahan mahinang mo patuhan mo Rabbul Alamin. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala parman niya mahamulya innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Amo yad timbayta sin Allah ta'ala. In sugpat sin ayat wa man yushrik billah faqad dalla dalalan ba'ida. Paano sin Tuhan Rabbul Alamin pagpatumtom hakato niyo katan mga umat Islam na nga kung nag-iiman pa Tuhan Rabbul Alamin. In ayaw tuod himinang sin parkala kasyirikan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tablang sin Tuhan Rabbul Alamin innallaha la yaghfiru ay yushraka bih innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sabun nato din Allah tabaraka wa ta'ala di siya umampun hamu intao nagsakuto maun kaniya. Di ampunon sin Allahu Ta'ala in manusia nakapagsakuto patuhan Rabbul Alamin. Pagtakon diha ini, amu in iabutan miyuklas siya ring hadunya wala niya kya pagtawatan ihinang kasyirikan, di ampunon kaniya sin Allahu Ta'ala in pardusahan sa laggo-laggo ini. Wayagfiru ma duna dhalika liman yasha. Ampunon pasin Allahu Ta'ala induraing daing hinang kasyirikan. Minsan pa wala mo kaya pagtawbatan, nawapat kau nakahinang kau sindu sa ruhaing ha kasyirikan, maka jari pa Allahu Ta'ala ampunon niya sisyong kawayaan niya ampunon. Arapon indusa kasyirikan patuhan Rabbul Alamin. Naramu, miyuklas kau ring hadunya, hawala mo kaya pagtawatan patuhan mo Rabbul Alamin, di ampunon kay mo sin Allahu Ta'ala in parkala kasyirikan na hinang mo ini. Wa may yusrik billah faqad dalla dalalan ba'ida. Law sin Allahu subhanahu wa ta'ala isyusyu in nagsakuto. Iminang limbang nagtag-ipon patuhan Rabbul Alamin faqad dalla dalalan ba'ida. Sabon naltod na lawng na siya sin lawng amad, sin lawng way wihayan lando sin kalawngan. Amo yan mga tay manghudha aga ma Islam in kalagguan sin kangian in pagsakuto po Allah subhanahu wa ta'ala amo in suway na to aniban in parkala ini
sa wawini ni parkala di kabayaan sin Allahu tabaraka wa ta'ala amo hindi kau ampunun niya apabila kau miuklas ng hadunya nagdarasin sa kutupatuhan Rabbul Alamin. In kalagwan pa sin kangian sin pagsakuto po Allahu Ta'ala mga palanggungan ha arama Islam apabila inamukmano siya nagtatag-ipon pa Allahu Ta'ala ang pasya nakahinang sakuto pagsyirik patuhan Rabbul Alamin lawiluwa apabila in kasirikan inimyabot padarajat syirik dakula hapangatod sin Allahu Ta'ala nalong sin Tuhan Rabbul Alamin anib kaw yatay mangudaa kami sa parkala ini babaon kabuhi muri hadunya hasupaya di makuhila ing karayawan sin ibadat mo laong sin Tuhan Rabbul Alamin na parman niya mahamulya la in asyraktah la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala khitab pa nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dana ing mga bariman dana ni siusiu ring kato niyo apabila makahinang sing kasyirikan. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, la in asyraktah, tan tutuod bangkaw na kapag syirik o Muhammad, la yahbatan na amaluk, tan tutuod mahansul malarak in pahala singkatan sin ibadat mo, wala takunan na minal khasirin, tan tutuoding kaaunan mo, matarwilang ring mga taon lugi lusong hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga tay mangudaara may samin kangian, sab na sabot diha inisin Allahu Ta'ala, bangkaw na kapag sirik. Minsan na kaminsan, sirik dakula, in katan sin ammal ibadat. Biyangon mo po ang tahon, mahansul malarak katan, wayroon pahala, na matarbilang kauring ha mga lugi lusong hadarat sin Allahu Ta'ala, may tak kauri malugi, sabab nag-ibadat ka po Allahu Ta'ala, po antahon manjari in pahala mo yaon nalubo nalarak dakatan lugi-lugian kau hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga palanggungan haagama Islam in kangian sin pagsakuto po Allah subhanahu wa ta'ala mapatut aniban sin ako, aniban sin kamo, aniban sin katan sa suko sin nagiiman po Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwa mga palanggungan haagama Islam din hamaparkala aniban sin kita niyo ayaw tuod kita himinang sin parkala ini, uon, mataod pa rin ha mga iniinliangan sin Allahu Ta'ala, sa in mga parkala sa buton ta ini, lawiluwa tuod ini amun suway na to aniban, karna malaggo in go niya, di tuod ini kabayaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ikarwa matay mo daa ka may Islam amun pagtaron syahin. In syahin, amu in tao, tiya tao, in astul dugal niya ngi sin halaw huna-huna niya hapangatayan niya hatay manghud niya. Sibu daka tay manghud niya nagiiman patuhan Rabbul Alamin atawakan tay manghud niya amo in hangkarugo sila in ini hiyaram sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In ayaw kau tuod magtaw alam pangatayan mo sin astul dugal iwan sin laungta ngi patay manghud mo papagkahimu bar iman. In iniri kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niyo mga tay mangudaa may sa mimbayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in akin yatuftahu abwabul jannati yawmal ithnain wa yawmal khamis. Pag ukabon laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ing kalawang-lawangan sin surga adlaw isnin iwan adlaw hammis. Ukabon sin Allah tabaraka wa ta'ala ipapaukab niya in kalawang-lawangan sin surga sa kahaba mabut adlaw isnin iwan adlaw hammis. Fayugfaru likulli abdin la yusriku billahi syai'a. Harwa adlaw ini nasabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag ukabon law na inlawang sin surga ha adlaw isnin iwan adlaw amis kalawang-lawangan sin surga amun walu lawang surga ukabon yaun ipapaukab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fayugfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a na maampun in tiap-tiap ipon in pardusahan nila
amuin dusa way sablamod sin pagsirik patuhan Rabbul Alamin. Ampunon sin Allahu Ta'ala hatiap-tiap ipon in mga pardusahan nila, amuin ipon wala nagsasakuto patuhan Rabbul Alamin. Pardusahan niya, ampunon sin Allahu Ta'ala. Bang mayan, insarat niya, wala siya nagsasakuto, nagsisirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pasyugpatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkab tangan niya, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna. Malaingkan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, indi malamud ampunon, paadlaw isnin iban adlaw khamis amuin hawak to iuukab in kalawang-lawangan sin surga, di long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam malamud kaampunan in hambuok usog. Kanat bainahu wa baina akhihi shahna. Amoy ninusugya ungon aon ha antara niya iban ha antara sin taymanghod niya. Doon nakataymanghod niya bariman, taymanghod niya Muslim, labiluwa taymanghod niya. Haamuin lang tahang karuho sila, hang katurunan sila. Apabila lang sin Nabi aon ding kanila. Aon ha antara nila iban sin taymanghod niya shahna. Amuin lang ta piag-ambuldaan, aun tiyataw ngi atay hatay manghud niya, miyabot ha adlaw isin iban adlaw khamis, di sila hipapalamod sin Allahu Ta'ala ring ha mga ipon maampun in pardusahan nila hawak to yan. Kitaan yung mga tay mga daara may Islam in kangian, amuin pagyanon matiwas kita niyo. Kaya palayo sin Allahu Ta'ala, mamang kita ni patalibon sin otal parkala biha ini, amun ikaw nag-iibadat ka patuhan Rabbul Alamin. Nagsasambahayan ka 5 wakto. Imihinang ka sin pagtaat pa Allahu Ta'ala. Sa inkaunan mo, tiyataw mo in igil diyang kihapangatayan mo, hatay manghud mo. Bukon marayaw, inlaw sin huna-huna mo, patay manghud mo bariman. Pakaw kampung mo, palawlasya mo, nagtataw kaw singi atay haraghal mo, halaw misimigi pangatayan mo, laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di siya makalamod ding ha mga mano siya, amon hipapaampun sin Allahu Ta'ala in pardusahan nila, doon ha adlaw isnin, iban adlaw khamis, payukal, in hiwayta kanila, harwatao amuin aun pag-ambulda, ini di mag-asipi, di long tawya mga magbisara inang katao pahang katao, pilay adlaw na, pilang kapito na, biulanan na, tiyahunan na, di mag-iyasipi iban sintay manghud niya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adlaw amuin ukawon in kalawang-lawang asin surga, adlaw isin adlaw khamis, in agisin Allahu tabaraka wa ta'ala, andiru hadaini hatta yastaliha, andiru hadaini hatta yastaliha, andiru hadaini hatta yastaliha. Amin ibayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibayta harwatao, amuin nagaambulda, di mag-asipi, nagkakalo, nagbabanta, maabot parwa adlaw ini, di sila makalamod sin kaampunan ding Allahu Ta'ala, hibayta kanila, andiru hadaini, tagarin yung una long sin Allahu Ta'ala, ha mga malaikat niya, indua ini, ayaw niyo na alam muranding ha mga amuin, long taampunon in pardusahan nila, hatta yastaliha, hingga suway sila mag-iasipi na, hingga suway sila long taamuin magsumadya na biya kainatag na. Sa lugay nila nagbabanta, sa lugay aun tiyataw sakit atay sinang katao pahang katao na patakad-takara na indua inilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam diha ini, hatta yastaliha, hingga suway na sila makapagdayaw, nakatunya piagbalik-balikan, andiru hadaini hatta yastaliha, andiru hadaini hatta yastaliha, na mbiya kato simay-simayan yung nainduang kataw ini, ayun yung lamuraring ha mga sila hikarukot, ha amuin lang takitab in sila, batin sila, iyampun sin Allah ten pardusahan nila, takaran na sila ini,
hingga suway sila makapagdayaw, ampas sila malamudeng ha mga tao, maampon sin Allahu Ta'ala, haamun adlaw, long taas isnin iban Khamis, amun hipapaukab sin Allahu Ta'ala yung kalawang-lawangan sin surga. Amo ini mga tay manghuda agama Islam, insuway na to, aniban, umanib tuod kita nila. Miluwa ikaw nag-iibadat patuhan na bulalamin, arakala tuan, malugpas sin ibadat mo, amuin mapending in karayawan mo, karna sin iggil jangki, iwan sin amuin laong ta, sakit, biyubutang mo hapangatayan mo, mon papagkahi mo, ato apatotay manghud mo. Di edto kawayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala parkala ini, angkan na suway to ulit mga bariman, amuin biyubutang ni hapangatayan niya, in ulong iwan lasa ni hatay manghud niya, simu da, magtawtay manghud hang kaina hang kaama, laton namon pa amon magtay manghud kapag iman pa Allah subhanahu wa ta'ala ini mga tay manghud agama Islam suway tuod kita longsin bahasa magatay puti ayaw kita magtaw sakit atay ambulda hatay manghud takarnin ini di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab mayta in mga tao malanuin pangatay hatay manghud niya in yan din mga sipat sin mga tao surga biasin jimatu hajaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam awon nakalaway ang bukhusog yaunin kasahabatan niya haalupan niya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in usog nakalaway haino tulong na in sayadtu tausulga siabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inambuk usog nakalaway doon haalupan sin kasahabatan niya long na in tao yaon dahing mga tao isisulga. Naman jadi wala nakatahan inding hakawan ng mga kasahabatan iurol in abuok tay manghudyaon. Jagahan nila bang uring kakahinang mayta nasabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in siya tausulga. Sampay kita nila in kakahinang sin tao yaon, wayon na piyag-aran iba sin kakahinang nila. At ini magsambahayang 5 waktu, biada kanila maabot in waktu, sambahayang, sumambahayang. Damikyan uno-una parkala ibadat na hinang ni sin tao yaon, nahinang na sa sikayman kasahabatan. Sana lang, nawayroon biya mga kita ko dugaing hinang niya ini amuin naka-riya, naka-launta, nakabidda din hakakahinang na mo, law sinakayman sahabat amuin di makakaniya. Nasampay ka ilo nakasuboy ka sahabatan, iya subo siya, asupaya, maingat nila singuran. Bang may tain Nabi sallallahu alaihi wasallam imian bat intaw yaon taw surga. Na inagi sinabog tay manghudlong na bahalong na wayon da nakabidda ibadat na hinang kuring kaniyo sawab na sibo da kita ni magsambahayang 5 waktu. Long ta magbasa Quran, magjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inahinang ko nahinang ni Uraisab. Na bahalong na pasalsin aon isablong na paghinangon ko hasong ako matuog. Long na biya diin, unin biya mga kabiaksan paghinangon mo. Nalong na di akulong na magkulang pakukulangan ko sindom. Bang aun long na sakit atay atawakan ambulda hapangatayan ko tay manghud ko, di ko dahon matug. Paglanuan ko long na inpangatayan ko, amuin igon ko inigiljang ki hapangatayan ko, igon ko in sakit atay hapangatayan ko hapagkahikumano siya labilo atay manghud ko bariman. Di ako mabaya lang na dahon ko matugin sakit atay ko. Paglanuan ko yung pangatayan ko, amon nagdirihil ako kamaapan hataw tay manghud ko. Minsan pa aon sakit atawakan kakahinang mukon marayaw ka. Lialanuan ko yung pangatayan ko, di ako magda. Dahon ko matugin sakit atay ko tay manghud ko. Amuyad tulong na inda ng paghinangon ko. Na amuyad to in part sa ba namatay mo da agama Islam, nakawidda siya sampay siya kay ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in siya tao surga, buhi-buhian pa, biyay ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in siya ding ha mga tao surga. Amuyad to mga palanggon ha agama Islam. Ikato mga tay manghuda agama Islam, kaluon pa waktu ta inshallah subhanahu wa ta'ala, taluson ta ini, supaya magpaida katon in pangadjian. Amo na in pagtawagon kibir. Amun tao nagdarasin katakaburan, aun kibir hapangatayan niya. In ini umanib kita ni haparkala ini karna in ini di ini kawayaan sin Allahu tabaraka wa ta'ala hiyaram sin Allahu tabaraka wa ta'ala arakala mahinang sababan di muhikasud surga in parkala ini yako tay manguda agama Islam. In pagtagon kibir
Amuin katakabburan halong sin pangatayan. Biyayta ini kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Yawaita hi Abdullah ibn Mas'ud karidaan siya sin Allah Ta'ala dahing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya in sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir." Di tuod lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam makasud surga. Tayong huwin yung matay muda agama Islam kangian sin parkala ini. Di makasud surga inhang katao in kaaunan niya aun halom bigi jantung niya minsan dakuman biya bigi rawa. Biya hanglup, biya atom long sin bahasa Anggeris katakabburan halom sin pangatayan niya. Di long sin Nabi makasud surga in tao aun halom bigi pangatayan niya minsan dakuman biya hanglup, dapaw-rapaw atawakan bigi rawa katakabburan kibir halom sin daghal niya. Hawag to in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda sin long ta aming kabtangan niya ini mulya. Qala rajulun nakapamungin hambuk usog inari niya biya kato ya Rasulullah innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Law sinambuk usog hamasa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin buga niya hati kubaha sinasabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sindi tuod makasud surga. In hambuok usog aun minsan dakuman bigirawa hanglup dapaw-rapaw katakabburan halom sin daghal niya. Nakaasuwo siya inari niya ya Rasulullah biyakato long nabunnato ng buko usog. Bangin ang buko usog ini mawaya siya masub siya in kaunan sin badjo niya marayaw hadja. Kabayaan niya malingkat hadja in tamungon niya, in gamis niya, in pamakay niya. Sarta, mawaya hadja siya malingkat in sandals niya, in sapatos niya. Sa kaula-ula, in pangasubo niya yadto, bukunda bahay nila modeng ha mga tao takabur in biyahayad to, amun tao nagpaamo-amo sin pamakay niya, di mawaya magsulog sin badjo ang bukon malingkat hadja, di mawaya magtaumpa mang bukon marayaw hadja, amo yan din pangasubo niya, rakala, makalamod, dahil mga tao, takabur, imbihayad to. Piyasa wasin Nabi sallallahu inari sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, inna allaha jamilun, yuhibbul jamal. Inari niya, bukon bihayad to, in pagyanun ko takabur. In Allahu tabaraka wa ta'ala malingkat, masub siya hamalingkat. Sa kaula-ula, maksud sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in pagbadyo marayaw, in pagsapatos, pagsandal marayaw, amin magpamu-amo ka sin pakayan mo, in yadto, bukon yadto katakabburan, gamman parkala, kabayaan yadto sin Allahu Ta'ala, in ikaw so'y nagpalingkat sadya. Nagpaamu-amo adya ka sin pamakay mo, karna in yadto, dahil mga hinang marayaw, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, in Allahu Ta'ala malingkat, masub siya malingkat. Amo yadto invite sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hati niya bukon katakabburan in bihayad to. Sa laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam explain niya al kibru in pagtagon katakabburan amo hindi hikasud surga. Laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam muna batarul haq wa ghamtun nas. Amo na in tao di siya manay mai ay adamu kabulil haq. Di siya mawaya manay maisin kasabunnalan hasara sin Tuhan Rabbul Alamin. Mahukaw siya kasabunnalan. Di tay maunin syara sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala wa ghamtun nas sarta mabawa hapagkahinya manusia. Amuyad to in dua definition sin pagtagon katakabburan. Ingatan niwa ka mo mga ipon sin Allahu Ta'ala umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in pagtagon katakabburan, amuna in rejekon niya in sara sin Tuhan Rabbul Alamin, rejekon niya in kasabunnalan, di mawaya manay maisin kasabunnalan, sarta mawa hapagkahinya manusia. Amuyad to tay manguda agama Islam.
bangin ikaw, aun siyara sin Allahu Ta'ala, dengan mga perkala daakan niya, atau akan perkala hiyaram niya, ampari mo tay mauninyaon daakan sin Allah, di mo tay mauninyaon hiyaram sin Allahu Ta'ala, kamandog tulon mo pa, in ikaw labod dengan mga tao, aun katakabburan, inyan perkala dihi kasulsura, damikyan, in maknasin pagtagon kibir, amuna in mababa hapagkahinya manusia, di laong ta mabaya atawakan manglagi-lagi siya, biya baba ning pagkahinia, amuin laong ta nanggugura-gura hapagkahinia sa kaula-ula, siya hadjain mataas, siya hadjain madurog, siya hadjain laong ta mataasin martabat kapag kahinia, inyad to parkala di kabayaan sin Allahu Ta'ala, amuin yung pagtagon kibir, amuin di hikasud sura, laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sinambuok tao, apabila aun misanda kumanbiya bigi dawa, hanglop katakaburan, halom sin pangatayan niya. Amuyad to, mga tay manghudha agama Islam imparkala subay, aniwan sin tiap-tiap siularan deng kato niyo. Ikaupat mga pelangungan ha agama Islam mapatut na to aniwan, biya dagbusaw po in waktu ta, insyaallah ta'ala talusun ta ini. Ikaupat, amon in pagtagon kati, mamugtui. Mamugtui sin parsugpatan ha tautay manghud niya. Ha pagkahiniya. Ha kampung niya, halawlasya niya. Labiluwa ha tautay manghud niya. Ini parkala di kabayaan kato sin agama Islam. Ayaw tuod bugtua in parsugpatan mo, in pagsumadya mo, hatautay manghod mo labiluwa, haamo in unod urat mo, lawlasya mo, kampong mo, hangkaruho ka mo. Biyay ta ini sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis niya mulya in aginiya, la yadkhulul jannata qati' di makasudsura, in tao na mugtui, sin pagsumadya, sin parsugpatan, haantara nila maglawlasya, magunod urat, magkawkampong. Amuyad tinbayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di makasudsura in tao na mugtui, sin parsugpatan, sin laong tapagsumadya, haantara niya, iban sin kawkampong lawlahasya na tautay manghud niya. Di makasudsura tayo mga agama Islam. Amo pagkain mano siya asal nagmama siyat patuhan Rabbul Alamin way ibadat na hinang niya. Minsan pa intao nag-iibadat apabila yugto niya in parsugpatan niya. Hataw tay manghod niya, halawlasya niya, hakaw kampong niya, doon nakalanggong niya, pangtungod niya, inaon niya, amaon niya, lawlasya niya, mayo, masuok. Biyugto niya in parsugpatan, di niya hikasud-surga in kakahinang ini. Amuyad pinbayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suway aniban sin ako iban sin kamo mga tayo mga agama Islam, bat di malupas in pahala sin karayawan mo, sin ibadat mo, amuin long ta maglawag kau sin karayawan mo, uno kau tuwi di makainihanyad to kalna, imihinan kau sin parkala, amuin di kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo iniin kangian, kalagguan sin pardusahan sin tao, mabugtoy kasilasa, haunod ugat niya, di siya makasudsura lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila sampay na hadya sa myuklas ng hadon niya, hawala niya nara nagsumadya, nagbalik, atawakan nara nasugpat in parsugpatan, haantara niya ibasing kampong niya, inyad to parsababan, di siya makasudsura, haway ta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niyo ba mga tayo manghuda agama Islam, inding hamakabtangan hadis mulya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In niya, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimahu. Rawahul Bukhari. Isiyu in mabaya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In paluawon pa kaniya, sungan pa kaniya sin Allahu Ta'ala in rizqi niya. Tani matay mo da agama Islam. Dungdungin yung marayaw, invite sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isiyu in mabaya, in paluawon pa, sungan pa sin Allah Ta'ala kaniya in rizqi niya.
Iban wayun sa'alahu fi asari. Dabikyan mabaya pa siya sungan sin Allahu Ta'ala in pangumuran niya. Harwa ini. Nasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wairoon din kato niyo malingkan mabaya kita niyo in tumaod in rejeki niyo. Tumaod in rejeki na to. Ini din ha mga kasusuwan sin manusia. Halikupan dun niya ini. Demikian wairoon din kato niyo malingkan mabaya kita niyo in long tasungan pa sin Allahu Ta'ala in pangumuranta. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mabaya kau, lumuag pa in rejeki mo, sungan sin Allahu Ta'ala in rejeki mo, salta sungan pa sin Allahu Ta'ala in pangumuran mo, yari in hinangon mulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyasil rahimahu, suway niya sugpatun, in silatur rahim, haantara nila magkawkampong, magtawtay manghud, maglawlasya, magunod ukat. Amo yadto in solution, bangkaw mabaya, lumuag in rejeki, hilkay mo sin Allahu Ta'ala, sarta sungan pa sin Allahu Ta'ala in pangumuran mo, pagbarakatun sin Allahu Ta'ala in rejeki doon kay mo, pagbarakatun sin Allahu Ta'ala in pangumuran doon kay mo, nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in hinangon mo, falyasil rahimahu, suway niya sugpatun in silatur rahim, in pagkasiiban paglasa, haantara nila maglawlasya, magkawkampong, magtawtay manghud, hangan sin paglasya. Amo yadto mga palangon hagamay sa inkalagguan. Sin pagsugpat parwaggutan haantara si maglawlasya, magtawtay manghud. Amo yadto. Ramikyan in kangian niya, nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati, di tuod makasuod surga, intao, namugtoi sin parsugpatan niya, ha tawtay manghud niya, hakaw kampong niya. Amo yadto ni kaupat mga tay manghuda agamay sa mapatut aniban, sin tiap-tiap sulakan ng kato niyo. Inapusan mga palangon ha agama Islam, aniban sin tiap-tiap hang katawring kato niyo, amo na in pagtawagon mudminul khamar. Mudmin al-khamar. Ati sin mudminul khamar, ay in mudmin dihay nilang si mga ulama, mudawamatu ala syurbil khamar. Ay la yatub. Amo in tao nakalando in longta pag-inom niya alak. Amo in nalulong na lang sin bahasa. Adik na siya. Di na makatanam mang di makainom alak. Amo in longta nahinang niya na amo in kasusuban in pag-inom alak, danundaran in pag-inom niya alak. Bukon paminsan-minsan, sa hinang na longta amuin biya dagbus, longta sakit niya na, hindi makainom alak. At hindi, mudawan naman ito, ala surbil khamar. At niya, tutog na siya. Takkal na siya. Kapag inuman alak, amo yan ibayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihay ni ingkangian niya lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata mudminul khamar. Di lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam makasud surga in tao amo in lang ta tabiat niya na adik na siya. Lulong na siya hapag inuman alak. Biyayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapin parkala ini in makabuga, pasarsin na mo nabiyaksa na siya, natinangga na siya, simug na siya hapag inuman alak, amon di na siya makapagtawat patuhan na bulalamin, sampay na hadya siya muklas ng hadun niya. Tamayta, adik na siya. Nahinang na siya, laong taamuin, tinangga na. Tapin parkala, maasyat, matay muda agama Islam, apabila nabiyaksa na kaw, himinang sin parkala, maasyat, magsusung in adlaw, magsusung in adlaw, sampay humaan na kay mo, di na kaw kangian sin kakahinang mo yan, di na kaw kangian tanan sin hinang mo yan, sampay nalulong na kaw, magaan na kay mo, na arakala in makabuga, di na kaw makapagtawat patuhan na bulalamin. O di nga mga manusa bihay ni, tumagna, sumalay-sulay minom,
bihayan sin makahilo, sampai mabiyaksa, sampai maadik na siya, malulong na siya, na sampai muklas yung hadunya, di makapagtawat pa Allah Ta'ala, nalang sin Nabi, la yadkhulul jannata mudminul khamar, di tuod makasud surga. Intao, adik na, lulong na hapag inuman alak. Habuk baita, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kariwat Imam Ahmad, amuin long ta, siyabot Imam Albani ring hamang hadis Hasan, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mudminal khamri in mata laqiyallaha ka'abidil wasan. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, punna tuod intao, amuin na adik na siya mag-inom alak, apabila siya mapatay, laqiyallaha ka'abidil wasan, hipagbak niya in Allah tabaraka wa ta'ala, in bilangan kanya sin Allah ta'ala, biya da siya kaula-ula, magsusumba barhala. Amo yadto in kangi ang mga tayo mga daara ma Islam. Long si mga ulama, di isab siya makupur di haini, amon biya sin, long takakupur sin tao magsusumba barhala, sa sumagawa, piya pagsimu di haini, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pardusahan, in sa kaula-ula, in kangi anin lago sin dusa sin tao, adik na mag-inom alak, biya sin amuin dusa sin tao, magsusumba barhala, amo ini mga palangwan harama Islam, in mapatut aniban sin kita niyo, in lima nasabot ini, bukon ako imian bat in kaibanan ng haini hiyaram sin Allah Ta'ala long tabiak mga di na paaniban, sa aniban na dakatan, labiluwa in lima ini karnain ini, malaggo in kangian, hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab siyabot ini sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in nasabot di hanikatan, di makasudsura in tao, amuin wala nakapagtawat patuhan na bulalamin, nakahinang sin lima parkala ini, mura-murahan mga tayo mga daagama Islam, pialihara kita niyo sin Allah Ta'ala, deng mga parkala na sabot diha ini, sarta tarbilangon kita niyo sin Allah Ta'ala, deng mga ipon niya, danun darat ng tatawan, pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuin maputos kita niyo sin ulong iban rida, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mura-murahan, piag barakat kato sin Allah Ta'ala waktu sin kita niyo haruman ini, sarta piag mumpaat kato sin Allah Ta'ala yung pangadjian, mahinang nato matakaddam lutuanan dahon mo pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mamaid na ako lapal kasilasa sa plagkatan hatiranan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.